Mama akwaba wofre me adwowa searching ebusuafo mesrew ena no first time I would ehwe me amesro na wa subscribe me a notification bell no so for more news. Ebusuafo Koose GH abekana dwen de akere NDC for Koose HS ne yanseni bempo no wo NDC mu obetinya be face eye Dr. Bawumia 2028 aha yanseni ben ato forcing ana se dun ketia ana hu wana yanseni ben Ay3ka ketia ebetimi abiti Dr. Bawumia nya no credit NDC for no muni NDC be say most of the NDC people that we talk to they are aware but how to block it is the problem. Me say obi anadwe ne say general Ay3ka ketia ebeda ballot paper so ne Dr. Bawumia beda ballot paper so obetimi abiti Dr. Bawumia 2028 enya no credit me na me catch him because his way to the top what titi ni pa be brenaso was step a lot of votes and what ya be do top no man you careful and manage this issue here the NDC fracas ebeba the feud within the NDC the instability hit NDC be turn NPP for them. So who feels that sin do get here? You bet me Dr. Bawumia. And I say who feels that NDC party na da hono. Won bet me Dr. Bawumia 2028 Chire me policy amodeba. Chire me campaign message amodeba. And inti Ghana fo be gina so na ya twetia Dr. Bawumia. What dey chire me? So who feels that NDC party na da hono. I see a dunketia at forcing Julius Debra Nkofoya mabubo mudini. Wo tin say 2028 emu ba akope ebe stande against Dr. Bawumia. What dey kire me campaign message awode ba. Kire me ade ba akopa wo be gina so akata me gina sa ade we so. Me gina sa ade we so. Na me dia toaba edi etia Dr. Bawumia wo de kire me wo de kire me wo ye NDC ni mi so me ye NDC kire me campaign message ba akope kire me obeka say dollar ananye sa obeka say dollar okay mate wa say dollar na akofom send and reflect it to your life be bisaw as a sensible person biano a baby sound say okay fine who jina dollar ne should ye campaign e dia magana for say Ghana for enjina so fan to aba enfame NDC government ya ti ase say dollar na akofom who fi say dollar na akofom adenti na emo na ye ton no market ne nkofom adenti na ntos nkofom adenti na car spare parts nkofom adenti na lolo fair nkofom say dollar message na wodeba against Dr. Bawumia. Adentina yati ase dollar na akofom. Adentina nyoma ye mabubo isu enkofom ye. Kachire me. Okay. Obe kase wu gina so e dia ye campaign tia Dr. Bawumia anameboa. Okay fine. Because wo mo ba be free su 2024 no. Na dollar ni yesen e 14 cedis. Okay. Dollar ni wo 14 cedis na dollar ni ye no sa time no ena na dollar ni ye 12 cedi no sa 2024 no eni 2026 wo wadwini mu nkese se ya 10 yoma to because ya 10 dollar to me boa en 2024 na nyoma ye full eten 2026 2024 na mo ye full eten 2026 2024 na dollar ni da 14 na wo say dollar na jump no na I spare pass na ne boa ye full eten ene 2026 dollar ne ye 12 cedi 12 cedi wo fi say dollar no so ate and into ube gina so dia ye campaign no 2024 na dollar ne 14 no na nyoma boa ye full na wo kodi a hye wo kura na hye wo ye full ene na dollar ne ba form no a hye wo increase na de na e kire wo 2024 na inflations were top no any 2026 year inflations were down no na 2024 inflations were top ni nyachi no na ye tade ye to na nioma ye fu e 2026 winti de na e ka kire wo nti kire me message ba ko pa wo feel say you are proud enough a wo be gina so e de ye campaign aka kire Ghana for say Ghana fonfon gina so e fan to abanfa ma wo kire me
chere me message a wo de beba wo free says a message ni na wo di be gina so e de pity Dr. Mahmoud Bawumia wo de chere me you don't have message. You don't have message. 24 hours economy no dey about Debbie. Who fan buy? Nurses anya adwuma ye Debbie. Nkoko ketenkete ye kumawe. Potro ni so e adwompe. Dollar na ate, ba nyama na ye to no market na ate Debbie. Dey me speak kiro. Youth na anya adwuma ye Debbie. Inti message be na wo dey ba against Dr. Mahmoud Bawumia. Na Dr. Mahmoud Bawumia no so kan oye. And I clear evidence is all count because promises na womo be promise Ghana. One religion, one factory no. Womo ye akwafi pineapple juice womo ye. Agenda 111 hospitals womo ye. Free SHS womo ye. Ghana card womo ye. Mobile banking womo ye. Prepaid apps womo ye. Womo e create system Emma and dollar no iron a domestic gold purchase. One more they buy. Into messenger Dr. Mahmoud Bawumia ni MPP party ni kitano. A massive and you blow your mind. Into 2026, forget it. 2028, forget it. You don't have message. NDC government don't have message because we more fail your mind. Into the one cotton fee. No one homework. You see, President Obedi President ebe shocky Ghana. No beba Ghana ye sweet. I bet you. Hey, Dr. Mahmoud Bawumia. Ato forcing. Yeah, Ato is forcing. The economy no now so Ato is forcing and so. God board yen Ghana yen sikana would be development yen so fast no. And I'm once a go economy nimu. Sami James wakoton gold 6 billion. And all this sikano egu economy nimu send a city no begin in strength. Na ya abre. Inti no Ato forcing what Ato is he doing? Economy na ya nothing is working in this country. Inti Ato forcing on wanya. Dr. Bawumia vice president. Initiatives are prepared to buy. Policies or they buy and the gun in Libya so fast. Now can NDC for Mukasa Mabel 24-hour economy. Mokra mo de sa 24-hour economy buy na. NPP for almost policies na initiatives on the buy no. Any be and a mode ama mo executives no mode down. Drape machines. And your friend say Ghana cardi. We adim you we kwanya sam ketwa. NPP for no mo jai and then the mo banka. Unya baby kwanka mo de mo nkofo ba hihye ni guasefo. Me busa na o say order from above esime so. Ana no mu fi se me ka se me home fam no mu fi se me boana. So mu fi se na o nti baby a de drip na se no. E ho no mu de handcuff na bonne o say de twa me nsa. Me busa na o say order from above. And so su bempa any hope say advice ana tina mo yes for sa. No ma chitu so etu so me shutu. And so bempa hope say do o me shutu. Jimmy. We are okay. Also, we say, and no so bempa. Or your MPP time for now. When we say okay, host and ye, MPP time for now. Until we are okay. One for my dancing. My one team meka. Police ni be na twi to so umbe shutu. Osu bempa ne hopes and ye kuno. Ade na adisa. Nyambe tia uka o. Nyambe tia uka. How possible say police nia onimu mra na wakodi nkwasi asem ni achew ni ebe hankopu gu nsa na obi bu se adentina moye ne sa na police ni di 29 hopes and o se mekuno hopes nye minim se o ejimifo bawe okay oten dem obesere minim se hopes and o ye etan MPP ba asema okay woni mu se de okay entro police ni be twitwo gina hopes and o so okunu ene abababo Osu bempa. And some de okay bio. What Jimmy o? Na police ni twi to say. Na me pacha osu bempa. Mami ka se minjo sisi a. Se MPP ka so mbeku a. And na mami fa we edi kan ehya me ka kire wo ne osu bempa. Ma hu se usuro NDC ehu na to so.
ana wo so se John Mahama be yobone etina wo jimi se jimi we na ameka be mi kire se John Dramani Mahama so beku a e ka kire wonde even John Dramani Mahama president of Ghana so beku na obeku 1 seconds se na go fado ene dampare eye o madwen so beku a wo count ase se woni mu a ti wo koda asuanyansa na ja jimi na so dem wo no me ka we mo asore man kwasiafo ne mo na ti wo so dem wo no ati ase se na omo ye ready so beku a se na MPP so beku a kana utara hama so ma wo adentia police for na de wona no they can kill you and take report on say ka na konya accident ma o side no wawu ya bibi ensi amin kana krentel ozu bempa na MPP ni hu ta MPP ni hu ani hu adwenboni o ozu bempa e okwasia ena gi udwan se MPP focus on beku a ana president of Ghana now so beku a you don't have anything to say obi bie ni wa John Dramani Mahama ache ne no so be yakuni na nipa kon wotumi obekuno police chiw sesi no so obeku a obeku enti wanya utedidim akufodo da Roma na ne time nti yesen jaw ama court case no yesen agrada ankosi ba bia anti gina ho na jimi se na MPP fo na si yenku ana order from above na si yenku a ana na onko de hankop ne ebe mia ofe na wawu na wiase na hu se ana amanfo na hu se eye order from above nti eye hankop na mia wa ma wuye ka na edu timi edu ko ba no ibetime shutu ma wo side no omo da kopim ade se ka na konya accident ama akohwe omo wawu why na ebusa police for why hina ana betimi police for court ka na nya accident ana wawu a why na betimi am ya che no acha na awtwe mi bosume ka ukọ obi anya ready so beku nobody Ghana's police for sebio omunya nkwase for sao Ghana police for nkuni pa basa sao and MPP for ni hu time because of ehu da so ene nkwase so ka tell John Dramani Mahama nti you think say John Dramani Mahama betima yo boninti no ujimi hu na o ya ma NDC fo hu say o pe MP ase wo ye duma ma wadwi nan o ya ma NDC fo hu say o su bempa se de o ye duma ma NDC pa that is your the motive of the yes but John Dramani Mahama onku MPP onku ba wankasa obeko otam aben MPP for dampare ombu bie ni ho ye na dwen se obeku aban tama na ro ze chefren krofo ye kwachi obi ade bechi ye ntini nka biem no ya na ekobu se obi emfa ban ni agro entu na jimi ya why jimi to aso na jimi ade o me say order from above asia